Tianon, Ichiliosh Hatsil, le talamil utasma le kohanil coronavirus COVID-19. Le hela, yetur hachkuchik pahaltung, usah bensil ukit pahaltulakal tushil. Le olale, sokuhets el helas nuk besahil, yalu helsal ubing le kohanila. Beyo, umola il toh olale lupasta luyantik le wamak kohano kung pastale. Le nuk besahilo hela kukashandik ukalandik utoh olal yukateco. Atiktesh, kabetes tulaka bashetsang, yete patenes tabotoches. Le maso una hujok lo be, kabetung saiku pischio, yete luaku bino tikis buse, una chentu hunkashiko. Le balo hela, tulaka almak, kabetu betik. Usted lo yohel tolak bash, yola le talamil hela, ojalá chiluka tanto ku hek aptik helas chikulilo. Tu número el teléfono, 800-982-2826, ich español, yete lich maya, kunukalet ano yete beshan, chen hutiale mako kuchik pahale coronavirus COVID-19 tiobo. Tu chikul internet, coronavirusyucatan.gov.mx, beshan ich maya yete el español kunuka. Tu chikul el WhatsApp, número el 9992-008489 ich español kunukal, yete el beshan 9991-4066-22 ich maya tan, telo, kapata kuyilal, watu chik pahle kohanelo, yete wak abete, tak pahan, yete halachilo, kapata kuyilal tu chik pahle kohan el coronavirus. Le chikuluk aba meditok, beshan betan, hatchen utial, le marso kun chik pahle kohan el tío. Shma bolil, yete lupasta la wensik ti telefono iPhone, wa beshan le tablet kuyalalo. Abet yanunuk besahiluk aba operativo Android. Katik ti, kahnalilo, hebish mako chihantak, kolelo yom chahan, mako helante kupastalil, marro yan talamil ti hebish diabetes, talamil tu presión, hachpolok, talamil tu puksikal, yan ti VIH, cáncer, wahach yabuts utse, waku chik pahal du kahal achakwileshe, hach kahal kanana wikaba, yetel beshan, tatikin sene, shen tu sebla kil, tu nahil to ola yang nasche. Lejela, lejetol tsibilek imbehla domingo 26 de abril. Sokuchukik, 331 juntulul kohano. 246 Tucajil, Jo. 16 Tucajil, Valladolid. 10 Uman. 7 Canacín. 6 Ticul. 5 Tecash. 4 Chemash. Ostul Concal. Ostul Halacho. Ostul Junukma. Katul Isamal. Katul Mashkanu. Katul Musupip. Opicheng. Yete tulakle kajo kiniwala jujuntul yantiobi. Akil. Vaca. Kalotmul. Senotillo. Chochola. Tzitzantun. Juji. Cantunil, Motul, Progreso, Samajil, Tetis, Tisimin, Yetel Yashkaba. Ichile 6 juntulul, Hetzantun, Tilecohaniloba, Kukasale, Tanchetush, Nohlumil Utalo. Vale, Ichile Solzibilaxak Ohelbil, Tilekimbehla, King Cantulmac. Juntul Kolel, 82 Jaboti, Signali del Cajakbaltucajil, Jo, Mash Yash Saihan Diabetesti, Talamiletilu Presión, Yetel Beshan tu riñones. Cajacabalcachitel 5 Maco Mishuntuk Ohani. Juntul Mac 65 Jaboti. Signali de Cajacabaltucajil Jo, Marcian Diabetesti, Talamil tu presión, Yetel Hachpolocachi. Cajacabalcacha Yetel Catul Mac Mishuntul Ohani. Juntul Kolel 63 Jaboti. Signali de Cajacabaltucajil Baca, Yanshanti Diabetes Cachi Yetel Hachpolok. Cajacabalshancachi Yetel Ostumac, Maso Tactilesutu Gilama Chik Pag le Kohanil Tiobo. Untun Kolel, 55 Jaboti. Signal, yete Cajakbal tu Cajiltec Anto, Marsan yan diabetes tiete talamilite presión. Tulakle Mako Tunsan Cajakbalo Cachetele Mako ba, Sokuk ala lo yete tanushak altalo tumen umolali, toh olal utsakyahilo. Le Cajuelta, le bajela, utsakyahilo tu beto tulaka nuk besahil hetzan tumen umolali, toh ola la Organización Mundial de la Salud, Beshen ojalá chilo bulumil México. Xak ohelbi unoh yah olalil, yete beshan chimpolal tik etailo marte hospital tu beto tulaka bashan tu cabo capato kuyanta le macobo. Soguchukik 29 juntulul maco 15 tumen le coronavirus. Y Chile 331 maco kohanobo yan 178 juntululets o cuyolin tikubao. Mishbayan yo etematu pasta lupakiko le kohanilo. 74 juntulule hetz el yaniko kalano yetetano shakaltalo mantatsu menusakiahilo umola il toh olal. Mat ubuk le kohanil tiobo. 50 juntulule kohanobo tiano hospitale. Kalano yetel maje más recupasta le yokol ilikobe. Le kol el kohan chahtulumil Canadae lali tiyan hospitale. Ujabil le kohanoba tiyan ichil ospel tak 94 habube. Sansamal Mikel tumen kun slechikulila
bash kung binuyuhel pahal, nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.